Parkala kapatut simpagkahinato Muslim. Inagama Islam asar syampurna na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagama Islam asal wayroon nagkulang. Diukup sinallahu subhanahu wa ta'ala insyara iwan hukuman sintuhan na to Rabbul Alamin. Demikian inallahu subhanahu wa ta'ala biutangan intiap-tiap siulakan dengkatu taniyo singkapatut pakanya-pakanya. Intaw maghula-hula, intaw magtiyaon, aun pakanya-pakanya biutang sintuhan kapatut. Damikian intao tara anak kasawa aun kapatut diutang hantang sinallahu subhanahu wa ta'ala ing kapatut sin anak niya iban sin asawa niya. Damikian in syara sin Tuhan Rabbul Alamin. Biutangan da isab kapatut im Muslim papagkahin Muslim. In kapatut ini biutang sinallahu subhanahu wa ta'ala damikian piaragbus sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kapatut yaon tiupot atawakan tiugila sadya papagkahin Muslim. Uno'y kapatut dan si pagkahin Muslim. Arum ini taki-takihon na to. Isu-isuy na to imbulansang kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kapatut sin pagkahin Muslim. Uno tuod in pagyanong Muslim. Panagnaan im Muslim namumong sila ilaha illallah. Ikarwa niya im Muslim timitindog sin sambahayang nagpupuasa, nagzazakat, damikyan magnaik haji in makaraos. Suwarihay ni in Muslim biutangan kita kapatut sinallahu subhanahu wa ta'ala papagkahita Muslim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagparagbus, nagsuy-suy, nagbayta sin kapatut sin Muslim papagkay Muslim. Yarin bayta ka to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith kan Nabi Hurairah radhiyallahu an rawahu Muslim. Hadithun sahih. Hadith kan Nabi Hurairah radhiyallahu an lang Nabi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in agisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslim alal muslim sittun. In kapatut si muslim papagkahinya muslim unum. Actually, liliktrok ko ha Tagalog sa tausuhon na tubihaon. Sawab mataw din nag-request ay sablong nga tausuglong nga katwan naufil. Okay. Kapatut haqqul muslim alal muslim sittun. Kapatut si muslim papagkahinya muslim unum. Panagnaan. Idza laqituhu fasallim alay. Panagnaan. Idza laqituhu fasallim alay.
apabila ipaglanggal niya intay mangurun niya Muslim, tay mangurun niya nagdarasin agama, tay mangun niya na mamaugbog sin la ilaha illallah, fasallim alay, insuway niya bakun sin salam. Suwari hayni in parkala pagsalam kapatut sintay mangurun mo. Way lamod sindukaing agama. Bi mana indukaing agama di makajari salamun. In pangasubo katuan biadi innabaga bang sila insi malam kako. Biadi innabaga sila insi malam kako. Aun masul sila in sumalam duwaing agama, luwalabi na bang kita yaun haparkala pag imun-imun. Haparkala, program, seminar, uno-uno program, maglamukay kita iwan sinduwaing agama. Aun masul imiyan sila. Good morning sa aming mga katribo o sa aming mga karihilyon. Salamu alaikum sa mga kapatid namin Muslim. Biyan. Subang simalang biya ini, uno patut kuwa sambahun. Ang bayat tuhaka kusumambag sa wabyawn kami haparkala pagtipon-tipunan. In sambong sinagama, sambong sinagama, wayroon patut nilayanon mo. Wa alaikumussalam. Di. Sa uno in patut isambag mo kanila. Bang sila mataod, assalamu alaikum, in sambag mo, ay kaw imyan wa alaikumussalam, sa insambag mo, wa alaikum. Okay? Copy mo? Copy na to? Sabang isa-isa niya, insambag mo, wa alayka. May tayat to di pasambag ka to, sinwa alaykumussalam. Sawab in parkala salam, parkala salam, parkala sadya si Muslim. Way lamod sinagkukufur patuhan. Way lamod sinagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwari hayni, aun katu imiyan ng atuan sambakong taga-nagana mahinang sawab kahidayatan. Wayroon in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imiyan sambakan niyo, bat kahidayatan. Sa inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kami paglanggal si mga tao ini dugaing agama insambag niyo wa alaikum. Mayta. Sawab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanakauna. Bang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maglaway paglanggalon sin mga dugaing agama. Unay pamong nila. Pagyanon nila yung Rasul, assalamu alaikum. Bang natudunguhon in kabtangan na to, biara assalamu alaikum. Sa inya to, assalamu alaikum. Unin hati, inati sinassalamu alaikum, ay bima'na in ati niya to, laong niya piyagmur kaan kaw ya Muhammad. Biyat di sambung. Wang biyaka to, mapatay na kausyuknan nila yung Rasul. Ang kanan sambag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibalik na, wa alaikum, magbalik kanyo imul kasintuhan. So bimana, bisan pa kauyaw na halawang parkala, luwalabi na, bangkitan nyo naginang ha-government. Kasi sometimes magsalam ka tindukaing agama.
Bisan pa sila si Imalam, ayaw mo sambagan. Alam mo maluman ka, di ako sumambag, baro pa wala mo na siyambag ni simen ko, wa alaikumussalam. Sa insambag mo kanila, wa alaikum. Bang muri kakausan imam biyato? Close your mouth. Ako sumambog. Dalang mutan marayaw rin sabing salam kako. Yes. Marayaw in salam kay mo sumagawa wayroon dito yung kapatut. Naon pa masul ka tutanyo sibo muslim. Saukat timangi inakida. Saukat timangi inhinang. Di niya na kaylo salamun. Ayaw mo na salam, taay mo na taliya, ingisin akida niya. Sa intalion mo, yaun kanya in kalima la ilaha illallah. Kapatut niya, salamun mo siya. Adapun kan Imam Malik, aw nisab kay Imam Malik, kaptangan niya, bang intaw naghihinang sininang kalaungan, hinang bukun sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapwan naghihinang simbuko na mo. Lang Imam Malik kay kamo magsalam. Subhanallah. Okay manan biyato. Sumangawa inkato iniapas ta rin doon. Sumalan kita kanila. Amin kay ingatan mo sa matan muslim. Kasi biyaon zaman na to matawad tumpukan. Nagguhulal katan muslim. Suway kita humali. In sumalam kau kaniya sunnat. In sumambag wajib. Kapi niyo? Subimana bang kau simalam patay mangurun mo assalamu alaikum wajib sa sumambag kay mo. Bang diungog na sinduatay nga niya. Sakali di niya sambagun magdusa siya. Apa hindi ka ito yung pagsalamun ta sadya amuin kakilahan ta. Yaon na sa mata-mata kita mo na namong simpana mong muslim. Sa mata-mata kita mo na namong mamu-amu. Yaon yung kalima la ilaha illallah. Bang si malam ka ito di na ito salamun. Wala no kay nga tambiyading kalagwan si salam. Insalam hambuk deng hamanga. Ngan sifat sinallahu ta'ala insalam. Uning kalagwan si salam. Insalam, malagbo siya padarat sinallah. Maita, sawab sin salam ini mahinang tikduanan kakitaan mo maukab in kalawang-lawangan si sulka. Tagapin harwa sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat pilihan. Ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ibn Umar ibn al-Khattab. Bang unang kalagwa si salam. Every sila magba. One time, nagbaki Umar ibn Ali. Pagbaki Umar ibn Ali bin Abi Talib radiyallahu an, in pagkita ya Umar ibn Khattab, kita ni Ali bin Abi Talib radiyallahu an, magtuy si malam ya Umar, assalamu alaikum ya Abul Husain. Ya kalong ya Ama Yusain, assalamu alaikum kasajaitraan kaymo. Insamu Ali bin Abi Talib, wa alaikum assalam ya Ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin. Salam. Sawabing kabiaksan na to, isin makakita muna sa insumalam. Sawabang mo sarayaw-rayaw.
Pag ikarwa nagkita na isab sila, nakakita na muna ya Umar ibn al-Khattab, ya Ali, ya Abul Husayn, salamu alaikum. Si Mambagi Ali, wa alaikumussalam. Na inu ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Long Umar ibn al-Khattab, may talong nga ako sa magsalam kan Ali. Di siya magsalam ka ako. Di siya muna. Pag ikato, langgal nila, yaliin nakakita muna kan Umar. Pag kita kan Ali, Umar muna, wala Umar si malam, tiyagaran ni Ali, sumalam muna, sawab yaliin nakakita muna kaniya. Unin hinang, kailo si malam da muna Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Pag salami Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, nagreklamo siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sa kahaba kami maglanggal iban sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di siya ya Rasulullah magtag na magsalam ka ako. Di siya Rasulullah magsalam ka ako. Actually, in kisa ini, liawag ko kitabus salam, wala ko sa kawakan. So, nahambok, alim, nagpagawa. Huwag siya pa, maputing ka na, puting ka ako. Sa kisa na about salam ini, kanunar, iban kanal. Piyatag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib, radiyallahu an. Long niya yakaw Ali, may takaw kuno di magsalam kanunar, Ibn al-Khattab. May takaw di magsalam. Long Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu long ya Rasulullah, makuyag ako. Makuyag ako, hambok tay mangurun ko kapatindugan hastana halom si sulga. Long amaita. Bukun kalong ya Rasulullah, in agimu man bada as-salam banallahu baitan fil jannah. Bukun kin agi mo ya Rasulullah, isyusyo innanag na si malam patay mangurun niya, papagkahina Muslim, banallahu baitan fil jannah, patindugan sa hastana halom sinsulga. Allahu Akbar. Yatto salam sadya, sulong yali bin Abi Talib radiyallahu an, ang kanakulong niya di maguna magsalam kan Umar ibn al-Khattab, sawab mawaya ako. Umar ibn al-Khattab kapatindugan astana halom si sulga. Subhanallah. Yatto salam. Kasawab saja sin salam, mainang tikduan kapatindugan kawastana halom si sulga. Hampay ka to mga ataw gimba, hamang apo, bukun salam ipagbati, huwa, tuwan. Huwa, impagtawag. Magkalaway sunnat, magkalaway panghindo sinangama, sawab wala kita nabihat. Bangkamat pagimba, one time nakatwa ko, salamu alaikum, may magsambag. Loko Muslim mga tao ini, sa kalibukong tibi at tin kabiyaksahan nila. Suwayin kayo mo isambag mo, no? Uhay, tuwan, na, sumambag, uwa na isab. Allahu Akbar. So, ibiyatin, imbisambag mo kanila. Huwa. Sawa mo, salamu alaikum, di sila sumambag. Dalawang yari, bin Abi Talib, dalam, makuyag ako. Kapatindugan astana Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, si sulga. Long sin Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, man bada salam, waradda salam, banallahu baitan fil jannah, isyusyu si malam, iwan si mambag sin salam, kapatindugan sila hastana halom sulga karwa. Ang kanahibalik ko kanyo, assalamu alaikum warahmatullah. Diba? Damikan insalam, malago kamumpatan, iwan malago. Karayawan. Hindi matong pajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si malam, ya Rasulullah, assalamu alaikum. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka azrun asyara. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in first salam mo marika ko, assalamu alaikum, first di matong panabi,
Unin agi, long sin Rasul, aun hangpo karayawan kay mo. First, imiyak, Assalamualaikum, haun hangpo karayawan kay mo. Pag-ikarwa, ano sabi matong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman, Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pagsambag sin Rasul, long sin Nabi, Insalam, wassalamualaikum warahmatullah, long sin Rasul, haun naisab kay mo karayawan kawaan. Lakay syud, haun kay mo kawaan karayawan. Masya Allah, salam sadya. Ang kana, bangong buli rapat, bangong magtawag kay mo sa cellphone, kung nawakita nyo ini, nabiyak siya nakita na sin, hello? Hi? Who? What? Where? Nasanay nakita nung simbihat to. Actually, bang kita bang lamitod maraw, pagsambag naman si cellphone, Assalamualaikum tuan. Diba? Sawabin salam, wassalamualaikum, aun magtuy kay mo karayawan. Aun magtuy. Pagamo, Assalamualaikum warahmatullah, aun kay mo karayawan. Pag ikatuon na sabi matong pazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagi na parasul, Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka thalathun. Long sin Rasul, aun long niya katluan karayawan kay mo. Subhanallah. Salam saja nahipo na sing karayawan ng kamusliman. Ang kanabang may paglanggal, intay manguro mo Muslim, ay kumagduaro sumalam ka niya. Hari mo na katukbal in lima mo. Sampay lang pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbakin Muslim sibu-sibu, ang pa sila nagsalam. Nagbaksin Muslim sibu-sibu, nagsalam. Pagbutas sin lima nila, tumataktak in pardusahan nila, besing kataktak sin dahon. Allahu Akbar. Hikmat ba? Nagsalabi Muslim, sibu-sibu, pagbutan sin lima nila, mataktak impardusahan nila, basing kataktak sin dahon. Salam sadya. Way sablamod sin babay, Tamo ko ni samil babay, salamon, mulong mo, inagbay tain Rasul, bang magpakil lima sin Muslim, sibu-sibu, mataktak impardusahan. Naduway ng sabing kayo mo, Brad, don't be hot. Uno, manjari ako katan sumalam, mabaway, manjari kami, Assalamualaikum warahmatullah, sumagawa in babae, bisan din niya hibungat inswaran niya, wa alaikumussalam, niat niya rakuman misara. Sa wabahon din nga mga patawa si mga ulama, in suara, in tingog si babae, menang sa aura. Kita mo, di ba? So pa may pagsalam mo po babae, basi mga sometimes, at chat, labi maros salam, kasi, pero sa aryawin samantay ni, ya, nauso in short. Buko na, Assalamualaikum. Unin mo tang, salam, Brad. Usta na tayo dyan. Nauso na, salam sis. Maahang na kita magpa-Assalamualaikum. Kasi nabiyaksa na kita mag-short. Actually, bang salam sadya, yan o jakaw, peace be upon him. Amurato. Sa imbay na sila, Assalamualaikum. Suway, Assalamualaikumtud. Supaya makawa ng karawan. Damik ka rin salam, suway may ng password silom simbay. Password biya rin, Tuan Naufil. Suway may ng password silom simbay in salam. Hanak mo, itrin mo, sumod palom simbay sala. Suway may ng password in salam. Sawab bang in salam na ng password alom simbay, mabisto mo siya. Bang tao rin doon. Tak mo ha? Biyarin dagbos. Kasi naggapin na haring mga nakaw ng mga tabiin. Nagapin na mga tabiin nakaw na. Tabiin nakaw na. Aun ding inkaryasali nila. Inkaryasali. Magsalam yaman na bang magsud palom simbay. So one time yaman na nahilo minuwi. Na pagka nahilo yaman na minuwi, dalupahan in salam. So mayroon man nakasalam, kimawa in bagay, kimawa magtuy, inahambok salihin, kima siya hambok, kima sa kahoy, ang panaliwak, habuli po kayo. Subhanallah.
Kita mo? Sawab simbyat to imparkala. Liwak niya pag kita naman nawapa. Sawab mita, kaya lupahan yung password. Ang kanabang kita mamisita patay mangurunta, iniinduan na isap kita, haturan si pagbisita. Kasi kita sometimes, saukat ka-close mo na, saukat best friend mo, lasya mo, amaon mo, inaon mo, saukat ka-close mo na, sometimes, di na kita magsalam, sumud na dyan palang simbay. Sumud na dyan kita palang bay. Wairoon na, pagsalam. Along ibig kita sa lang kasi matawro kayo, siya naman magsalam. No! Wrong yan to. Bisan pagka-close mo, best friend mo, suway na ko magsalam. Sawab mita, uy hikmat, Allah Ta'ala mismo yung nagbaita. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala suratul Nur. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Piatumtuman kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kamu mga bariman, ay kamu manudsud sin kabayan simbukon bay niyo. O, kita mo? O, best friend mo, kaklose mo yaon. Mapuas sin diaramot, mapuas nagagad kamu iwan sin tao tagbay. So, pama, best friend mo siya, anak sa silaw simbay, ha? Mapuas sin nagagad kamu yaon. Sabang isa-isa mimato, suwaira ka o sumala, masupaya kaingatan nilaw simbay aun tao. Kita mo? Urin hikmat, may tadi kau pasuro, nabang kita magsud, magbisita, suway kau, hay ko dumaig turahay lawang. Magsalam. Lumayo-layo kau halawang. Bukon kau sa batandawan, sa bangkaw tandawan, kalawan kau sa sukarol. Pag problema isap kita kay mo. Lumayo-layo kau. Sumalam kau, assalamu alaikum. Na, pagsalam mo magkaminsan, way sumambag. Pakusog-kusog mo, assalamu alaikum. Wayroon pa sumambag, ikato, assalamu alaikum, way sumambag. Long sin Rasul, balik kau. Ikaw, long sin Nabi. Subimana, halom sinikato, kau sumalam, di kau masambag, ay kau lumaus. Yatin hikmat, pangindo ka to sinagama. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayaw kamu sumud pakawayan simbukon bay niyo hingga suway ang panugot magkapamaid kamu. Alom simbay sarta makasalam kamu mintagbay. Kapi niyo? Subya kita iyan. Bisan pa yang kaklus, best friend mo, kay ingatan na kausud ko ako halom simbay, suway ra ko magsalam bang ko gimwa. Nabang supama na misita ka. Pagbisita mo yaon, bang ko na misita, ha? Assalamu alaikum, waron si mambag kay mo, assalamu alaikum, waron si mambag kay mo, assalamu alaikum, way si mambag kay mo nakato, ikaw, ay ko sumud. Sawab bang ko simud, may nang ko trespassing. Delikado kau kalaungan. Aun masulmo kung kau sukarol sa nagbus mo. Delikado kau. Kasi aun namukun kau sukarol sa nagbus mo lang. Nagananganak kalaungan kau sa sindagbus mo. Problema rakula. Kalangan na pagsud mo palaom, mahinang sabab malawa yung mga ref. Bukun ikatikima, sabitin, nakasudikin na tukod, yating kalian. Kita mo? Haliyat to, hindi na't pa sinagama. May tanagaping ni Hazaman sinwa sahabat sin Rasul. Isinwa sahabat yan. Umar ibn al-Khattab iwan, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu umar.
Yan Umar ibn al-Khattab, namisita siya kan Umar, ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, pagbisita na ko Umar, assalamu alaikum ya Umar. Di way karu kan Umar, at Umar malako sina. Assalamu alaikum ya Umar, di karwa, pagikatu assalamu alaikum ya Umar, wayrum mandiungog. Mini ya Abu Musa al-Ash'ari. Pag-ig niya, pag-ukab si Umar, uy may taka minig. Wala mo ako tiyakaran. Long yaham yatimbanda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza istadana ahadukum apabila inahambuk din kanu na may datawakan si malam. Wayrun kamu dihilan, wayrun kamu nasambag, fayarji, so ay kamu magbalik. Long Umar ibn al-Khattab, aun ka ayat timurun yan? Aun. Amin sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat basra tukain ya ayyuhalladhina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Pagturun sinayat pagdung Umar biat tutuwi. Mayta yatu hikmat di ko paalo pun palawang bang ko magsalam. Hatawari ko pasurun bang di makasambak ilom simbay sawab mayta. Pasal mayta pasal di mo kaingat-ingatan, aun masud, inlaw simbay, wala sila nakasadya. Luwalabi na yung kawabayhan na to. At tawakan inlaw simbay, malumi. Sawab, aun masud, yung mga bisita, bang dito na halom simbay, uli ko yan ipanuysuy. Bang naghalop sa pagtaykod, natuwan. Nakasuda kulong nga palom simbay nila. May ray lang nga nag-ipat amboy mga toyot. Ba't mo patay amboy lom simbay? Subhanallah. Mamisita na ko, isa bang jaga-jaga pa ko. Naimbisita, pagsud palawom, bang imyan nilaw simbay, lanjal ka mo, tuwan ang pagka mo sumud. Apay kita dukain, ginawa ko lang nga sa ginaon mo, yari na ako lumingkod. Uy, dasin tagda po. Pagsudin doon, nabuk ko na linyon yung kataan. In kitay sa bisita, pagdatong naman si bisita maun, bang aun buli rapat. Wayroon pa niya masuin buli niya halilingkuran, butangin na magtipag-inom. Masya Allah. Butangi! Ang pagkatudugain. Mag-meeting na. Oy, lumukay na yung meeting mga ruwajam. Lumukay na yung meeting ruwajam, ando kailo, namut yan na yung simud simbisita. Namut yan yung simud. Oson, ikaw kuno ruwajam magbiting sadya, way misan na ba sa ilaway mo? Way misan na ba sa simod mo? Uni parasahan. Nagbiting na ruwajam. Di makahati, intawya, di makahati imbisita. Ando kailo namudas na kailo, imbisita mo, puti na simod. Na okay na. Usong man mig. Uy, tangad ka mo lang, inom na ka mo. Uy. So ay nasansong mig, ang pamupainomon. Dua jam nagmiting ka mo roon. Miyaso na yung buli halilingkuran, wala mo pa piyainom. Sa kalimig man pa ko sumakina. Kaya lukusan ka o. Mukumbihat to. Imagbisita. Habok ting mga rejiki, kita may mga sahabat. Sahabat ha? Mga sahabat, bang ang bisita kanila, amin kailo, tupot na kanila makaon. At si pagdihil, pabisita. Nagapin hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Rasul, ang bisita marikato tan isuring kanyo makahulmat. Tamo. Ang bisita marikato tan isuring kanyo makahulmat. Si mayang inamuk sahabat, ana ya Rasulullah, akin humulmat na bisita yan. Aron mayan kay lumini na sa paray. Pagwi na paray, pagwi na matuparay, imyan magtuy siya, long niyarang, aun ba makauntari. Unin agi sinasawa, long niya aun. Sa tupot dalong niya anak tayo makaun, bisanin kita, di kita makaun. Unin agi simba na. Law nga di damauno. Bang pagdatong marisimbisita in mga anak
bisita, pakulang nga sadyang pamupatayon in ilaw. Bau-bau, na usta ka mo kimaon. Allahu Akbar. Pagdatong kailo, simbisita, yagad, adbay, simbana. Piyatay magtuin ilaw. Nangasupem bisinako ni mga nag-umusta kami tuan, ibaw-baw yung kimakaon. Sa inhabi. Subhanallah. Sawab simpangharanga nila bisita, panglagwin nila. Panglagwin nila, wala nagtali, maraw pa sila hindi makan, hayo simbisita. Nay magbisita, sabmahang. Dawang miyat to na kayo mo rumadlaw na buko na bisita. Buwisita na. Dumadlaw na miyaon kayo mo. Dumadlaw mangayo na bubliwa na rakula. Magbisita mahang. Unin hikmat, may tayat tumaw ni pagbisita. Asupaya masupat in pagkasilasan niyo. Masya Allah. Maaw ni pagkasilasan niyo. Mamiss niyong isa't isa. Tadi we nakakama Islam. Indayaw. Pagsakali pagbayna at ni Maugi Jibril na may taparasul sallallahu alaihi wasallam nga kaulungan hinambok tay mangurunit to sawab simpang hulmat niya yu'thiruna. Amin ayat sinallahu ta'ala akaw pun ayat niya yu'thiruna anfusam walau kana bihim khasasa. Nagparungtungan ng mga tao amin mga bariman, piyalawin nila, imbisita ng sin, kinhawabaran nila. Masya Allah. Ang ka na mga tayo mangod, magbisita ka, tupaway, rejiki yan. Nalang mutuan, mamisita, mariway, misan sintay ni. Uy, mga kamasan na ito na kauna to, tas mangutang. Mga sahabat, ang panagapin, hasaman sin sahaba. Aw namisita kaniya, wayrun kailo. Makaun ni, wayrun kailo, arta habaran, alimahan niya. Uning hinang, kimawapan niya palam simbay diagang. Bangman mahumart ng bisita niya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam namisita ng duwing hula. Ya suusin Rasul, uning kalakihan, ya Rasul maglaki kami sin. Ya Rasul maglaki kami wadyo. Ya Rasulullah maglaki kami kambing. Dihilan sin Rasul. Iyang pa sin Rasul, aung pawa dito mga iwan yung wala ako kiyari hilan. Na hindi ka tudukaing. Pag dihil mo biyayan, imyang magtoy, ay nakaw mag-iwok ka mga iwan mo, sindi hilan takaw, amuranin budget ko. Diba? Biyatoy kato. Apin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan, aung pawaiban nyo, wala ko kyarilan, suway bihat to. Ampay sabi ni Kato, luwalabi ng mga amin hara, ang mga pagkasako pantaharan manglilimos. Tawi ada kuman. Pag ukabo sintandawan si sasakata mo, pagdual mo si lima pilak, maguro rin mga angpo. Allahu Akbar. Alo, ang arisabba sahidin pisita mo. Sa ibadat ito, ang kanay, mga manglilimos, hari mo nakakausan ni hilang matas, pisita karihilan mo, makuyag na sila. Ang manglilimos, isab na tumtuma, piyanglangan sinakama. Bang intaw daran na sa jamang limos, di sa magusaha sing kaniya, impanglimos na hinangon niya usaha, at lawakhirat lang sinrasul magkamas sa sinbayho niya. Allahu musta'an. Kita mo. Subyat to kaki. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghalaga nila bisita. Nabiyang kato, maringkat. Bisita ay nagdarasal pag-inom. Oy, labi maraw. Sa kadlaw-dlaw, wabiyat to. Nagdara. Amin bisita may nagdara pag-inom. Imbisita. Aun diara way diara. Pagdatong naman mo, tuwig magpay ay kumaog. Kita may mga kamasan na ito na kauna. Katumtuman na mga nga kampong ta mga lupasog. Lumaway sa diyak. Oy, tuwalong nga hapit na akaw. Bisada kumabalong nga hagpay-hagpay. Inom kaw. Ang katusulakon, ayaw na.
Baka subda kami, uy, ibadat cintaw ay mulangan to lumagkarayawan. Mawaya sa lumagkarayawan ay mulanga. Sawab malaguyat to ibadat na makapainom siya tao. Diba? Masya Allah. Salam. Panghulmat mo habisita. Kita mo ha? Imparkala salam. Masya Allah. Salam sadya mahinang sawab kapatindukan kita no hasta na alom sinsulga. Ang kanaayaw kita no maikot. Imagtawag kita cellphone, lawi maraw salamin paunahon day sin hello. Magsalam ka cellphone, bukon makaw ng kumusta, maraw mo na yung salam, day sin kumusta. Ampay kita, kumusta, assalamualaikum. Okay ray sab, wala sa. Sayin kita kamataran, hello, ang ating katakyan na to. Hello. Pagkalo pa nato, assalamualaikum. Tabtangan. Sintaw sulga, insumod, batsumod palam si sulga, nagsasalanda. In Rasul salasam, may waktu sa pasulga, nagsalamin nabi. Tabtangan salam. Dami ka makalaway kita hamang akubur. Makalaway ka kubur, assalamualaikum ya halal kubur. Salam kanyo ya kamu mga yan halom sing kubur, nakauna na kami murulda. Ampay kita dugay bang makalaway pa kubur, biyano ni mga siko. Aro, imis na salamun mo sila. Dari sab salam mo katon makarungog. Oo, di mo sila karungugan nila kao. So kami tipang Hindu sinagama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ko makalaway kubur. Masya Allah. Kita mo, parkala salam mahinang sabab. Hikaril, mahinang yato sabab. Hikapatinduan kita nung hastan alam suluka. Adi sa jahadun niya, bisan sa nimbay mo kubo-kubo. Bisan nimbay mo biya, aming pagtuan sinulan. Mahayang sa pagtug mo. Pasal may ta, wayrong bayaran mo monthly. Bukon ko nagsusukay. Ang pintaw nagsusukay bahay, pagkulaway pa nakakulang, nanali na. Aw nawa, kita ni lumawag ipagbenta bulan-bulan. Nanali na magtuy, aw nawa, kita ni lumawag pagbayad bulan-bulan. Ay na ako magtali. Kumangi pagkabibi-face mo. Ay na ako magtali simbayad. Tug na akaw. Sa pagbati mo, magtali na akaw. Allahu Akbar. Bukod ka. Nabiyanin na adlaw akhirat. Asawab sa jasin salam mo patindukan na kauhasta da halom si sulga. Masya Allah. At maikot ka sumalamat tayo manguron mo. Suway paunaw ni salam day sinhilo. Sab salam ding hamanga. Tiranan madauhat na to. Madauhat na to in astana halom si sulga. Yatin panagnan hak si Muslim. Sa Muslim sadya, wala mo sindugay agam. Indugay agam, abang simalam kay mo, buway patot nila sambagon mo, wa alaikumussalam, sa insamag mo kanila, wa alayka, bang isa-isa, bang matawad, wa alaykum. Kapi? Okay. Ikaruan niya, kapatot si Muslim. Kapatot si Muslim ikarwa, amunain, idha da'aka fa'ajibhu. Apabila kau invite cintay mangurun mo, hadir kau. Sambaga pang-invite niya kay mo. Sambaga pang-invite niya kay mo. Ang pagkato dugaing. Bang kita invite, urin reason ta. Maluman ba ako mato, wayron diara ko? Maluman ba ako mato, wayron misan tutulungan ko? Maluman ba ako mato, wayron misan gift ko? Allahu Akbar. Invalid reason. May ta invalid reason. Intao nagpaun parkala, invite ka. Bukon sa mahal ka, indarahan mo. Bukon san mahal ka ang gift mo.
Bukod sa mahal ang tutulungan mo, mahal ka kanila, kakitaan nila ka. Amin liago mo, ipang-invite nila kay mo. Akako for me, bangaw para kala ko, makuyagaw kakitaan ko na sa yaon, himadir, sa wabmeta, dihilan niya kahalgaan, ipag-invite niya kay mo. Kaya Allah wala makaiwanan. Ako beto. Kasi once 10 taon nagparkala, bukun kalagyan inda. Bukun sa nag-business. Nabangin to magparakala, so'y kalagyan ang diyara, ang pagkawasipon, bang kalagyan diyara, ang pagkawata yun, nasuway sa magpon restaurant. Amin bang kumaon so'y bayaran. You got it? Bukun ka. Piato sa pag-invite sa kato, kita untay situation, ha? Ayaw kita bagusos. Bukod sa ukat ka invite, lumuka patot sintay mangurun ko, matuwa ko. Invite ako, kitaon mo yung situation. Bukod suwain katan, invited, maun ka. Maita. Ini muna mamuasa ko, ha? Insara sinallahu subhanahu wa ta'ala wailamud ko na ginang hukuman. In hadis sin Rasul wairun dalamud ko wailamud si kaguran nagmaana sadya kami. Okay, ini kamatauran jima jatukato. Sa dipindi kanyo tumayma, kasi sambat ay kamudumukal ha kaguruan magpagawa hukuman. Parkala nyo yan, tumayma. Ya sino no? Kasi jaman tabiya, hindi na may kato tarin no. Impag birthday. Di na may kato. In birthday. Asungot na ka mo, parkala isyo ini. Lamod bayin Muslim day, why? Impag birthday, parkala sinduway nga agama. Parkala sin mga Yahudi, parkala sin Nasara, in kita Muslim, bukun tapatot maglago sin birthday ta. Ay, kami sandaway sablong yang kataon, magkugpuyag ako, akyugan kao, sab simbuhi pa kao, Allahu Akbar. Nabang mayani pagkugkuyag mo yan, maramo pagkugkuyag adlaw akhirat. Di kapag kukuyagin kabuhibang way misan ibadat ta. Kuyagan kao. Inot-inot na ko tiyatawag sin kumul. Di ba tama? Napansin niyo, damol ka maglulukay doon, maglalaas ka. Damol sumong inumul mo. Sumong na sin tawag kay mulom sin kumul. Ipagkukuyag mo pa. Panali ba kita nung temangon? Insara sinakamaon na kato. Impagparkala, pag-birthday, bukong dekato, bukong pangindo, sinakama. Inkato, piyang indo, uning piyag-celebrate, indo kato sin Rasul. Haylaya. Pag-akika. Pagtiyaon, paglami-lami. Ada po ni porkala pag-birthday bukong pangindo kato sinakama. Dalang mo may taon naghihinang. Mataw desab ka musliman naginang. Hay mo aturay ni himihinang. Atura imbaran mo. Aswa ko imbaran mo. Muslim ako. Okay. Bangso pa ko Muslim ka, ikaw yung magparag mo sinsara habaran mo. Amin sara biyantang sinakama. Ay ikaw himinang sinsara mo. You got it? So, ibiatin Muslim. Ini, besi sambat, dipindi ka niyo ha, tumayma. O ilamod ko yun. Ako nagbaytadya ko. Imawa tumayma. Ada pun parkala niyo yun ha. O inilamod ko. Kita mo. In parkala yaon, in birthday, bang kita invite, asumunta. Uno occasion yan tuan? Unong party yan tuan?
Asumunta, bukon in katano, kisyo magimbay kato, sa ukat kapatot, magusos na kita matto. Bukon ka. Naampay problema rin kato, in kapil bang mag-birthday, bread, spaghetti, pasit pantis, doon na sila lumbay, wanalakalak nila. Na, luwak si Muslim, hambo kutil, piyadjak. Asumunta ka mo, ang kamasan na ito nag-birthday? Ang kapuan na ito nag-birthday na kauna? Bang sa upama, ang bukon ka kamasan, kabataan. Suway kita mayad, ayaw ko magkuyag, subhanallah. Kita'y magparag, sino kumansara, sintuhan. Ang pagkitay ni subhanallah, aun masol, bugol na yan. Puti na yung buhok, aro. Imapagyan, happy birthday to myself. Allahu Akbar. Ipagkukuyag mo pa, pilin ibadat mo rihadun niya. Pila tahon na ka rihadun niya. Pilanin na inang mo ibadat. Pilain waktu kya tinggalan mo. Pilain wajibay mo na hinang. Pagos magkukuyag pagos yung birthday mo. Allahu Akbar. Taliw na tuwa tayo mahon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong kapag anak ka niya, bukod sa mag-celebrate, huwag lang si Rasul, magpuasa. One time ya subin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, may takaw magpuasa sinadlaw iwan istin. Sinistin iwan sinamis. Kita mo, ang kanin Rasul magpuasa sinistin iwan sinamis, sawab sinadlaw istin, hamnya tuin adlaw pagre-report si malaikat. Singkatan hinang sinapuadap. Sinipon. Tamo? Bukon ka. Adlaw istim pag-report. Sin? Parkala hinang, ang kandasol magpuasa sinadlaw istin. Dami kanadlawang mis magpuasa ng Rasul. Sawab sin, parkala. Pag-report sin hinang, sin malaikat, adlaw ang mis. Pag Jumat, another day. Sabto, ahad, pag istin, mag-report ni sa malaikat matto. Sa wabaon, duwayang miyamakat ka ito magsusulat, sin hinang marayo mangi. Inna alaykum lahafidin. Sa bunar, to daon duwa na mamarihala kanyo. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Kita mo? Matarang. Ang ka na mga tayo mangutwa ka ma Islam, mag-invite ka to, kitaon na to yung situation, iwan kahalan. Ayaw mag-usos kita matto. Nawang sa pa, makatuan miyad to ako, ay panghati ko, yaw na nag-aalop. Nawang ay panghati mo. Dahil problema isap ka to, way papanghati, ni pahumati. Ang ka na umasul, ayaw dukalaning kaywanan, invite so katwala miyad to. Kasi sometimes, magkita-kita sin amuin situational sin parkala. Graduation ka to, ano problema? Kung dato siya, graduation, pagtiyaon, lumalawin na pagtiyaon, suwetod kita humadir, bangwera kaligapan. Inyong kapatot sadya, dugayin kapatot, dugayin wajib. Kasi wang sa wajib, suway ko tudmat to, ang panyong kapatot sadya, bima, hak lang niya. Matukaw iwan sindi, way problema. Sabang bang komyat to sab sinway sawab, ando hak sinte manguron mo. So ay kamadto. Copy? You got it? So ay biat tiyap-tiyap rin kato. Undungan na to na yan. Suway kita maun pang hindo kato sin Rasul. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita haparkala. Bangunin beta kato sin Nabi, doon kita. Mag-birthday kayo iwan sindi, matay rakaw. Maropendi na. Bangka mo tuwan. Nawang sa pamanay ng tanakaw na, nando, pagtawatan ta na, to sabsing kawam ta. Pabiyang katyan ta na, ayaw na, nasara sinayaga may Islam. Panaliba ka mo, mag-birthday ka, maganda ka. Uni makamo ibadat doon. Diba? Pwede uni makamo karayawan. Karayawan, yaw sila misita kayo mo. Kaya katang kusamet ako nag-birthday kyuhan, kasi buhi pa kaw. Allahu Akbar.
Hinangin isindugay nga kama. Isipan nagnanag-birthdayan. Mga Yahudi ba sinasara? Ating kita lumamod. Allahu Akbar. Inda Abu Bakar ito dayahan. Inda Umar ibn al-Khattab dayahan. Matod dayan sahaba. Sa mayroon ka nila nag-celebrate si pagbata nila. May problema ka ito ini. Mawaya taliuhan ng mga sahabat. Ampay sabihin pag-ibadat tayo ni. Bisan ni subulit da. Ayaw subulit. Katanwak tulit. Maropaway sa pinlit, aun kay wanang bukon at lit, way natudwakto. Bukon na 5 wakto, 5 wakawakto. Sawang birthday kalupahan. Sa isang bahayang kalupahan. Allahu Akbar. Manali ba kita? Anak mo, masula. Lang mo birthday sinanak ko. Way rasat, subhanallah. Biyaw mo ko na happy birthday pagbutang. Ano? Eid Milad. Ngarang, Arabik sadya, sibu datui. Eh, mangod. Sa kawalikan ko, dipindi kanyo yan ha. Ay, bukunan parkala. Yan takawin parkala, hukuman, welamod ko ha. Ako nagbayta dya ako. Dipindi kanyo tumayma. Lain kanyo na yan. Bukunan, welamod ko ha. Eh, kamurukalad ka ako, yung mga mag-birthday, bukunan rin ka ako. Kamu ay magganta. So, iwa kita manali. Uno bahain, imahinang ko sin pag-birthday ko ini. Ang ba ibarat na ka ako? Na, kita mo? Manali ba ka? Yamo ko na. Sabi ko ng Panginoon sinakaman na to. Ubus na ko yaki ka. Ubus na ko yaki ka. Bang buli rapat, pag anak niya to, bang mawaya makawami sunat sin Rasul, pag puasa ka. Magpuasa ka, doang bata-bata. Pasara naman to. Kasi ang masul, bang unoy ninang tahanak, tapag lago minang na yan. Diba? Ang kada mga temor ko, ako nagbayad dyan ko, dipindi ka niyo. Bang ang mag-invite ka to, kapatot niya to sa suwaita hasubuhun uno parkala occasion. Okay. Ikato niya, kapatot. Ida atasya fahamidallahu alay fasammithu. Apabila intay mangurum mo nag-atching. Atchi. Nag-atching siya, bukon siya imam. Atching, sungay sakit mo migsik. Bukon bihat to. Bangko nag-atching, alhamdulillah. Alhamdulillah, pag si makarungog, unin sambag niya, yarhamakullah. Kita mo? Dua. Pag-atching mo, atching, imang ko, alhamdulillah, inakarungog kayo mo yan, yarhamakullah, kaulungan ko sintuhan. Sumambag ko, yahdikumullah, pianduan ko sin Allah. Dua, magtuy, masya Allah. Kapatot niya yan. Lom sibay. Anak tayo duwanta. Halom sibay mo mag-atching, biat to. Bukon man, tungay mo nanak, tungay. Sakit mo migsik, anak. Nabiyaon, bukon na tungay sakit mo migsik. Tungay virus mo migsik. Na, problema rakula. Diba? Suway kita maingat. Masya Allah. Pagyan niya, pagyan mo, pagyan alhamdulillah, sambagon mo siya, yarhamakullah. Kaulungan ko sintuan. Yahdikum Allah, sumambag ko sabi, pianduan ko sinallahu ta'ala hidayatan ka. Yat pinaga may kapatot niya. Okay, ikaw pa. Ida intasaha, pansahku. Apabila intaw mangayo kay mo wasihat. Magpanasihat siya. Long na tuwan naupil, nasihati ba? Tuwan naupil, tumiwak. At tawatay mangud, unin naka-advise mo kako. Unin naka-advise mo kako, unin ikakwan mo kako, biya ini. Unin biya, hikaril mo advice. So, imay nang mo, suway mo siya advicean, nasihatan mo siya. Akaws-gawsan mo. Nasihatan mo, nala mo tayo mangud, asalbihan, inkabuhi, salukay taribuhi adunya, salukay day sabsim panukas kato, salukay kumusugin pag-imanta,
Magdoron na sabing kusog simpanukas ka to. Biyan. Nasihatan mo siya magparil. Wasihat. Sabi si mga sahabat, o namok sahabat, sinalok pa Rasul, ya Rasul, wasihat iba ako, patumtumi ako. Ano masod wasihat sin Rasul? Sabok wasihat na namok sahabat, iyan niya. La tatrukas salata muta'ammidan, ay imot kay mo, tay mangud, ay mutud, tinggalin sambahayang, turun mo. Nagpanasihat na Rasul. Pamantarakaha bari'at dimma, isyu-syu inti minggal, si sambahayang tiud niya, tanto na sadya, malayo na siya pahulong iban rida simpuhan. Nagpanasihat ka niya. Biyakato, sometimes, mga suwi kita tuan na feel, unuwain biya ika-advise mo parkala ini. Naon masul, patumtumanta siya, akagaus-gausan, wasihatan, sing kagaus-gausan. Nabang siya tumayma, alhamdulillah, biyat to. Biyat, isa kaulaw lang, mag-share-share ka mo. Ikaw, brado nung biya ka-advise mo tungod sing kahalan ko. Biyat to kagi, hakya to sistema mo. Ikalima, inikalima niya, ida marida fa'udku. Apabila intay manghud mo na sakit, bisita ha. Na, di, matawad ka ito magkabagsak din di. Matawad. Ang masulin tayo manghud mo mag-post na Facebook. Bang man to pya uli, bang man to pya lasig, bang man pya balik yung kusog mo. Yaon na sa mata-mata, kikita mo. Uno pa yung reason ta? Makaluman mamisita matuway, misan pipindet na bisan dakuman mga bungang kahoy. Makasipog matu mamisita kita pa hospital, ay misan ni karwate pamiubat. Masipog mamisita matuway, misan mga pipindet at tuwig-tuwig. Bukong bihat to na ka ma. Uning hikmat, may tadya ko sin Rasul pawisitaw na tao na sa sakit. In hikmat din dito, ang kankaw pabisitahon. Patay mangurum muna sa sakit. Sawab yung pagbisita mo ito, mahinang sawab. Ikakusog niya. Mahinang sawab. Ikahamgam simpangatayan niya. Mahinang sawab, matali niya. Ando, matawti makasika ko. Biya si sambat ko, intaw magbisita, bukong kalagyan ang diara mo, imahala ka dito, kakitaan niya kaw, may nang sawab, ikakuyag simpangatin, ibang ko kita na misita. Ang pagkita dukaing, bang intaw na sakit, ibang pagyanta, amunin dayaw na, katuyan na, ba't sa mabugtang na? No. Bukong bihat to. Kamanan do, bang man sa piyaulis na Allah Ta'ala, yat to, bang amin katab mo, bukong kaw busy. Bukun kau bisi, bukun kau ligap, kita mintay mangur mo, kapatut niya to bisitahon mo. Sawabang ko nakabisita ka niya, kapanginduahan mo siya, agos kakitaan mo pasyasin. Kita ba yung tawa minasakit pagbisita mo, pag kita mong kayo mo, umuyumsan siya. Na-feel no biyat to? Pag kita kayo mo, ito na rikaw, umuyum siya. Kuyag niya to, ang matawti malasakako. Ampay kita dohaing. Saukat bukun kakasi. Saukat aun sa dyan ng saud kagsagdan, wala na bisita. Na bisita, talo, wali mga daigbay, taong masul. Daigbay mo ha, o masul na ospital. Bang bukun na ko bisi, bisitahon mo. Tampong mo, bakay mo, amin kikita mo tayo mangurum mo yaon sa ospital, bisitahon mo. Sawab mahinang sawab, kitabin Rasul. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bukpay sa Yahudi, magbugit pamaun sin najis sa halaman simbay niya. Sa awak to na sakit, bisita pa sin Rasul. Masya Allah. Bisita pa sin Rasul. Duway pa sa bakama. Damikan long sin Rasul, isuka mo nakabisita adlaw ini, sumayang magti Abu Bakar, ako ya Rasulullah. Masya Allah. Ya Abu Bakar, di pagkaunan bang hinang marayaw.
Way magpakaliw ka na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Magtuy siya, katun niya magtuy. Isuka mo na kasarakad law ini, Abu Bakar, ako ya Rasulullah. Siya katad. Masya Allah. Ya Abu Bakar, bangon na masakit, alisto. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangan pagkita ng mga sahabat, di makawa pa masjid, bisitahon niya. Katun niya. O namuk bisita sin Rasul, so katban niya ka, ngiming ko si sindukaing mga aming barkanan. May talong nga bisita ni mga biyahaon, way misandog gakas. Ang karawang kita mo kung nabisi, kung naligap, labi maraw. Mabisita ta, intay mangurunta, bang ang bang siya nasakit. Ampain kita do kayong pagbisita. Suway na miyamatay, ang pagkatuon, ang lura yan. Tamo kung nasa ito bisitain kayo na miyamatay. Ipagbisitaon buhi, bisita mo siya, uning maksud mo, karwahan mo, syafakallah. Laba sa tahurun, insyaallah. Duhaan mo siya, piyauli ka sintuhan. Kumuyag siya ng taon na sa sakit. Sulain niyo ba? One time. Aw masakit tayo manguron mo, bakay mo. Bisita mo to. Makauyom na kuman siya. Masya Allah. Diba? Okay. Last fight. Kaya napusan. Hak, sintay mangod mga kamay sila. Kaya napusan niya. Ida mata, fattabi'hu. Apabila siya nawapat, suway kumakad. Makaduno. Bukon ko makadikubula, bukon, magana na malawang kaw. Magad kaw magatod pa kubul. Bukon ko magad hikubul. Kapi mo? Bang tayo manguron mo, nawapat, bang kaw bukon na bisi, magad kaw magatod pa kubul. Ibadat ka tuhak niya kay mo. Bukon kaw makadikubul, problema rakula. Imbis na yung kali dua, may nang dua. Imbis na yung kali hambuk, may nang dua. Magat kaw. Naipangasumo ka tuan. Kasi ini matod magapin ka to. Aun na nga, nasubo Sheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala anhu, hapatawan niya. Long na Sheikh, inawapat yaon, kafir. Bus ko long niya. Bakay ko. Unuwa long niya. Jari ba ako long niya magad kaniya? Long siya ko Uthaymin. Bisan pa yan long niya ama mo. Bisan pa yan long niya ina mo. Bang long niya nagkukufur patuhan. Waira patut akaran mo siya magatod pakubon. Sawabit tagkapatut long niya rito. Muslim damo timbeta sin Rasul. Tayo mangod mo Muslim. Ada po nimbukon Muslim, pero kapatut. Bisan pa bus mo, na in kita naging ang government, aun masul naging ang kita a government, in police, in mastal, in sundalo, sometimes, di mo yato maiwasan, makaagad ka. Kasi, yung ko naging ang doon. Sa bangawn way, dan, makaigkaw, mga unwi dan, makaigkaw, labi maraw, imikaw di kumakad. Labi maraw, hindi kumakad. Nakita mo. Hindi ka, yung problema rin ka to, aun na yan patay, nga matay na yan, ilangon parwain patay. Unin maksod. Sumayan pasapi. Narina isab kita problema rakula. Dinaway ni maigkato, ini problema. Imagpadya mo, wala kita liyang. Kapi niyo? Imagpadya mo, wala kita liyang. Sa impiang langan kato, inangan tawak to, ipagpadya mo, biyarin dagbos. Muna-muna mamuwasak wa. Wala mo't kukuman. Depende ka no tumayma, depende ka niyo. Kasi ining kamatornay ng kato. Bang intaw matay, uring hinangon. Maginang pito. Bukon ka. Miya matay na yung tao, sakali sampay sapi,
Lapayon mo patayon. Duwa ng patay. Biya sinagi ko, inaga ma Islam, wala kau diak nagpajamu. Sa impyang lang kay mo, hinangan mo waktu. Imagpajamu anytime, anywhere, if you want. Apoy katurugaing. Bang matay na magagaw pa yan, magagaw ha? Oy, di na lang nangun pito ka mo, pasalimbay na mo, maluwag-luwag. Na, ingkaw puan na naaw na. Na nagapintod. Gapintod na bang sata? Dalawang sinambok, bang nga kita maginang pito, so kita rin magtabok tutulungan. Dalawang sinahambok, bang nga dira magtabok, maropaway na. Uy, ano yan? Restaurant? Suway ang diara, ang pamasul kato. In kita isa, pagbisita, pagkamatayan, ay nakaw masusa di kaw entertainon. Apay kato duway, sana, pagdatong maon. Way misan kita lang nga ino-ino. Way misan kita lang nga yasin. Inlukay ta na rin di. Way misan kita yung mga biyutangan, mga tubig mainom. Al na mga tao yan. Allahu Akbar. Tuan, in the haji, paji. Kaya mamatayan pa yung tao na susa nawapat in kakasine. Pag umusini ka, maun pa ka, suway pa ka entertainon. Nasa kalingkiwanan, di siya ni duwal yung tutulungan, mig. May tamway duwal, maguno ko magduwal, sinura ko nakaon. Uy, restaurant. So yung makaon pa magbayad. Allahu Akbar. Mali. Insara sinakama, bangaw tiyaw kamatayan, biya inidagbos. Ikaw imagdama to pagkaon, bukon ikaw impakaunon. Ting kita rukaing, kaya ako lang entertain. Magkalalong, mga tao yan lang, kung sa lang nga patot paglurokon. Kaya misan kita lang yatay. Ando, kailo. Yaon na yung tao, kaya mamatayan na, susana nagsisilawak na nagtatangis na rin doon. Bago sinikaw kayo, so ipakaw-entertainon. Ma-entertain ko na ma-entertain, ay nakaw magproblema. Imahal na hak na yaon kaw. Nasusayin tao. Dami kanina ka ma-Islam, bang tagaro na syara, suway kita imagdamat mo pagkaon kanila. Urin dalil. Aun dalil si magda kita pagkaon mato at tawada kita tutulungan, bang sila kawapatan. Aun. Dagapin hamok sahabat sin Rasul. Isu sahabat. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu awak tu sana syahid agazwatu Mu'tah Mu'tah to Jordan pas pengajian namo ya tu akarak nakabutang ditun kumul li Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu Abdullah bin Rawaha Zaid bin Haritha tu sahabat sin Rasul ditun kumul Jordan Masya Allah awak tu sana wafat awak tu sana wafat unin hinang nasusa, imaw maasin sahabat sin Rasul. Pagka nasusain na in, mamasa sahabat sin Rasul, unang sin Rasul, it'am ta'aman ala ahli Ja'far. Adjalin yung pagkaon in family Ja'far. Na, kita mo, mismo Rasul, adjalin yung pagkaon, sabo ko yun, hinang pito ha, basinayo ko kaniyo, imagpadya mo, wairunid da. Ayaw tahinangan schedule. Dalang mo katuan doon na kita makasin. Nabisang ka doon makasin, ay mo paigsa ka doon. Paliwawa mo muli rapat. Imagpadya mo, ipasala rin kita hinangan taton. Aung kewanan, atas mangutang. Allahu Akbar, bang sa tabay ni. Aung nasara, himinang pasinsara niya. Allahu musta'an. Kita mo, ini perkala ini, suway kita kamatayan, in kamatayan yun, suway kita imat tumagpakamgam sinatay niya. Ano tuan, ba ini, dinimakaw tutulungan niya. Doon na kayo makaon, doon na kayo sin, uno-uno na. Buko mo na talion, wala ako piyakaon, wala ako entertain, wala ako inino, ay na magwal tutulungan yan, wala kita yatay. Allah Akbar. Imbis na ibadat, tiniat mo na pinda. Saan niyo? Na.
Bangin tao matay, mangat ka, tamikan suway ko, magad sumambahayang. Sambayang, umat ko sumambayang. Mita, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ko nakasambayang at tao patay, dilan kau dua karayawan biya lagu simbud tuhod. Masya Allah. Bakit ko sumambayang? Na problema ka, tuwan di ako maingat. I'm sorry. Ito rin maingat. Sa igwa, tawin doon taka mo. Pag nanan, insambahyang patay upat takbir. Upat. Panaglan takbir, Allahu Akbar. Masakaw patiha. Masakaw patiha. Ikarwan ni Allahu Akbar, magsalawat ko pa Rasul. Salawat pa Rasul. Ikatun Allahu Akbar, dua-duahan mintom yatay. Duahan mo siya. Law mo katuan da kumayat mag-Arab. Iniat mo na sadya tauso. Duahan mo siya. Pag ikaw pat Allahu Akbar, way na. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Bangaon magsalam, hambuk pato, madhab hambali. Bangaon diyo mo nagsalam, assalamualaikum. Assalamualaikum madhab syafi'i. Way problema. Salam makaminsan iwan salam makaro. Way rasa niya. Kita mo? Kapi niyo? Bakit kita sumambayang? Ang kana mga temang hod. Suway taan naroon imbaran tasal sumambahayang. Hari pa kita sambayangon. So inshallah, in parkala, ang kanalong kumatod ba ni hinang sala, nagkahinang na to, kasi sawab singkawam na to, hindi na to kahatihan. Na umasol makahinang kita, simbuko na mo. So alhamdulillah, ya, undiong ugniyo na, kamura ko man magganta. Tumayma, alhamdulillah, Allahu Ta'ala magtutungbas. Di tumayma, alhamdulillah, Allahu Ta'ala magtutungbas. Karawan na siyang patot, dumukal kawahuro, pamungmungan mo. Wesan, bukun ko na magtutungbas. Inguro magbaytadya. Imawaya tumayma iwan sindi. Bang man, bukun awal napsunin, piyaguan niya. Piyaguan na ng hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa pa makatuwa, rin ba ito na ginang pito? Hak niya to katuan gumawa ko? I don't know. Asuun tamag, dininang pito yan, ibadat. Nakapagpito yung Rasul. Inda Abu Bakar, inda Umar, inda mga sahabat, at dayahan sa nakahinang. Ang karewe sa mat, kung kita pajamo kao. Hinango pajamo ko rin hamanga, bisan kuno-kuno ko magpajamo. Ay mo sadya dihiliwak to amintar tanto. Kasi matawad kasi nagapin beni ka ato kataw tayo mga oranta, di na kita magkapinda. May ta kita ni magkapinda, di kasi kita mawaya pindahon. Amo yung problema ka to. Aw nasara biutang ka to sintuan, aw nasunat biutang ka to sintuan, sa himinang dakita singkato. Kasi kawayan, tayakat tinawal na psutabang mo lang, unay ka mo maginang simyan unianon, makakikamu isab, simbukunda kami kamatayan. Sa wablong niya, bang pagpatay, di mo hinangon pito, bealo nga sa pantun siya bulak sadya. Uy, long sin Rasul, upat na hinangon bangin tao mawapat. Unin upat yan hinangon. Yarin beta si Rasul, bangin tao mawapat, upat hinangon. Muna. Ligoon. Kaisa. Ikaruan niya, sa puton. Sa puton, ikarua. Ikato niya, sambayangon. Ikaw pat, ikubol. Why na? Nalang mo biya simbyugit. Uy, biya mo yan ng Rasul. May itong biya tin Rasul, biyugit na sadya. Imang sahabat, biyugit na sadya. Ay nako, magproblema. Buko na problema mo. Aburato. Inangon mo. Dalam mo to, magpadyamo ka. Okay, magpadyamo ka mo. Sa ino hinangiwak to. Kuno-kuno ka mo makasin. Kita mo? Lang mo to, tumamo ka kututulungan. Depende na kayo mo. Sawang ko magpadyamo, labi maraw hindi na. Sa bang pagkatab mo mga kasi sometimes singkato, tayo mga urunta, o mga ospital, before nawapat, aw nutang na, ando, manjari kita tumamang kanila pagbayad. Akakaos-gausan. Hamit timbunal pagtabang. Inshallah. Murah-murahan. Patay ma na to in parkala patumtumini. Ako bukunak, biasa sambat ko. Kami magtay ma, bebean nyo yan. Meron, basta ako, mamuwas ako insara sinakama, way lamod ko.
Ako magmanadya ko, ibait ako sadya, bangunin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwas na Allah ta'ala, murato. Sa repindihan kayo tumayma. Buko na ki magtutungbas, buko na ki magpasod sulka. Naunin mainang, nabangin tao kaya kumul na maun, unin hinangon na to. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, udu ila akhikum, fa innahu yus'al'an. Lang sin Rasul doa hinintay mangurun no yaun kubul. Sawab sabon na to rin siya asububihaon. Kita mo, in kita nyo kamatayan, anak nga kaama, way mahinang sing kita nyo ang bukon magduaa. Amin duahan na to intaw miyatay sa pamitimbeta sin Rasul. Isim mga subukan na rin doon. Yan kita rukaing, pagpatay yato turkinon na isa. Manrabu ka, bangko yanong, bangko suman rabu ka yan, Rabbi Allah, ay muna-unahin malaikat. Yato nembay tasin Rasul, duahin intay mangurun nyo, sawabya, subusa, sindua malaikat bihawon, ati unahan mo malaikat magasubo. Ay nako mga subo, asubo na si malaikat. Ay unahan mo pa yung malaikat, sinatwalom kubul. Inikaw yari kawahagwa. Allahu Akbar. Subhanallah, matemon ko ka may Islam, magkabukas sa nilom sing kumulyaw. Kita isa-isa na ito dahalaw. Pila nawain waktu katinggalan na ito din di. Pila in ibadat, wala na ito nahinang. Pila sadya, in daakan sintuan, wala na ito. Kaya ang gautaan. Di kapag kukuyag na ito ba, in kabuhi na ito di hadun niya. Tayo mangud na ito, yato na miyuna. Kakasimu yato na miyuna. In kalasahan mo yato na miyuna. Di ba kita niyo manali? Hasusungon, mahitain Allahu Ta'ala, ipakita ka tutan niyo. Sa mata-mata, yung mukikita na wapat. Sawab, papataliun kaw. Papakilon kaw, sinallahu Ta'ala. Ikaw na yan nasusungon. Apay kita niya ng tamagtangis. Normal ni magtangis. Sa inlabi, hinangon na to, duwahan na to, yung temang urun na to bang nawapat. Amo niya to yung dabi, sinangon. Luwalabi na ingkita niyo kaanakan. Maumaas na to nanay ko di hadun niya. Wayron da sandu kayong mahinang ikatawang mo, duwaa. Sa way nang umitanan. Maumaas di ukulaning katan kabayan sinanak. Anak na hinang katan profesional, na hinang kataning marayang kabuyanan, sa kalupaan ni pagkakama. Way misan dumuwa anak. Yakaw anak. Wayron na makapakuya gamaaswad law susungon, inibadat mo. Oo, dihadon niya, napakuyag mo siya. Karihilan mo singkatan, kasuswakan niya. Nabi mo yung katan, kabayaan niya. Impangasu, pagpatay. Unin tawang mo kanina mo. Tawang mo dua. Dua ini tawang mo. Nawang mo rik ibang indindwa mo kanina mo. Subhanallah. Wang mayroon ni katawang mo kanina mo dua. Uno pa yung hinangon mo. Nenang ko professional, mataw darta mo. Alhamdulillah, napakuyag mo maas mo rihadun niya. Sa adlaw akhirat tumtuma, wayroon duwaing makapakuyag ka sa blong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida mata ibnu Adam, inkata akula amalihi. Inkatan, bang mugpatay na inanak ka po Adam, mugto na inkatan, malaingkan into parkala. Uninto parkala yan. Muna-muna, sadakatun jariyah. Sarak ka mo, patay mangurun mo. Kitawin lago sin sarak ka. Mawapat na kaw, sa insarak ka mo tiyon, Masya Allah. Mahinang sawabyat to. Ikahilaw, sinlom, sin kubul, sin ikaw.
Masya Allah. Ikaruan niya, waladun salih yad'u lahu. Anak mo salih. Mangindwa akain. Ang kanda ingkamo maas taka anak. Wairoon sarayaw-rayaw ipusaka niyo. Aanak niyo. Amura in pag inangon niyo sila anak salih. Wala ka muryang inanak nyo menang engineer. Wala ka muryang inanak nyo menang doktor. Sa bangko mawayain anak mo magparungtungan dunya akhirat sampai ikaw maas, ay mo kalupahi ang pag-ibadat nila. Ay mo lupaha. Bang inanak mo kakausan mo luwakan na kainang sala, suway lawi ing gaus mo lumuwak bang di magsambahayan. Susungon inshallah subhanahu wa ta'ala kalau next week tapi kung nato insawa bikasud sulwa iwan ni kalayo deng hanarka bidnillah kalau matapik nato next week bang manalom kusugiban kaya in temang urun ni Tuan Naufil. So inshallah subhanahu wa ta'ala mga temang utwa ka Islam mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala in muna in kami temang utnyo ka Islam durusin kamo magpatumtum atungod agama ando kamura kuman in maingat tumayma sin patumtum sin hukuman sin Allah Ta'ala kamura kuman dasi sambat ko in kami ini isyu kami ini biada kanyo tao magkahirt biada kanyo tao magkasaktan biada kanyo tao magkalaw sa ingkawaw na tubang uno impyang hinduk kato sin akam. Werasan maka na tumanggura-gura kita guru, mangalo kita guru, dukalan kita guru, pera maka. Sawab bukun na sila magtutungbas. Waila mo di Tuan Naufil magdil ka nutungbas. Tuan Naufil inlamod niya sadya, magbayta bang unimbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, tumubtub na sadya rito, murah-murahan, bang man mataod na kawa na to, pangadjian, arumini, magsukur ha mga timay masin patumtum damikyan in parkala ini muna in kapatut si Muslim pagkay na Muslim panagnaan salam ikaruan niya bang siya nag-invite kay mo bang wera kabisyan katun na to siya sa depende situation kitaw na to bangunin occasion ikatun niya apabila siya nag-atching suway siya mag-alhamdulillah gusin ikaw isad yan mo sa yarhamakullah ikaw pat niya bang siya nagpanasihat kay mo suway mo sa nasihatan patuntuman ini kalima apabila siya nasakit manguron mo kapatut niya to suway mo bisitahon ini kaunum apabila sa miyatay suway kaw magad mag-atud pakubol bukun kaw magad ikubol okay na. Inshallah subhanahu wa ta'ala magsukol shoutout ang mga miyawot kita no palimang labi-limang gato sa rumini. So alhamdulillah magsukor ha mga nanainghog iban timay harumini simpangadyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangong kabtangan ni Tuan Naufil bukun malano ataw kan kabtangan masakit ay maunsin hambuk tingkaniyo ando paggilan nyo kamaapan sawabin kita ini mano siya sadya magkalawang magbistara, kumurin niya magkalawang, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahi pagparatungon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, pangaun, kaptangan malan umasawa inya to deng hamanga, panghindo, deng hamanga idayat taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala, adlaw ahad, aun pag games na to, sa laom biya nagadiya hitabarro niya kuno katano damikyan magsukula buk gamis ko ini kan pulis yani pulis yan Ibnu Hashim ando siya ini imbya nagdil sin gamis ini yaunin tindak